Ibitangazamakuru bikomeje kuvuga ngo hari amajwi ashobora kuba nyine yaratumye ngo iyi APR igambanirwa n'aba bakinnyi bayo, ndetse byaragaragaye ko umutoza ataba bamerewe bateye Rwanda. Ku mbuga nkoranyambaga nta kindi kintu kiri kugenda kigarukwaho uretse ngo amajwi ashobora kuba yarasohotse nyuma y'uko Mamadou Sy ndetse na bagenzi be babiri bageze ara mu Misiri bagiye gukina na Pyramide, hanyuma ngahagana ku masaha ya nimugoroba ngo imodoka itabonerana y'ibirahure bimeteye ubwoba ikabatwara ikabajyana ahandi hantu, hanyuma ngo bagaruka mu majoro. Ese izi nkuru turazifata dute? Ibitangazamakuru bikomeje kuvuga ngo hari amajwi ashobora kuba nyine yaratumye ngo iyi APR igambanirwa n'aba bakinnyi bayo, ndetse byaragaragaye ko umutoza atabakoresheje ku mukino bahuragamo na Pyramide. Pyramide ikaza kubatsinda ibitego 3-0. Ubu rero ku mbuga nkoranyambaga nta kindi kintu kiri kugenda kivugwaho uretse Mamadou Sy na bagenzi be bagambaniye ikipe ya APR FC, ariko umutoza akaza kubivumbura, hanyuma umukino bari barakina ntabashyire mu mukino kandi aba ni inkingi ya mwamba. Biravuga ko rero abangaba bagiye kwirukanwa nyuma yaho ngo n'amajwi yabo asohotse ku mbuga nkoranyambaga, abantu bari kugenda bari kuyahererekanya ataba nabagambanye aba bagambaniye igihugu, ati kuko ikipe ya APR FC ni ingabo z'igihugu, ingabo z'u Rwanda RDF, ataba ngaba rero bagambaniye igihugu nta kundi byagenda ngo bagiye kubakura mu ikipe ya APR FC. Nubwo ari abakinnyi bakomeye ariko nyine ntibagendera ku mategeko. Muri Pyramide byavuzwe ko uruntu iyi Pyramide ashobora kuba ariyo yatwaye aba bakinnyi hanyuma ngiye kubashakamo amakuru, gusa muri APR naho ntibari boroshye kuko barabatahuye, hanyuma bahita babasibye umukino bari gukina, hanyuma bakinisha abandi bakinnyi. Bamwe baravuze bati iyi ni Rayon Sport yagiye kubuza amanota ya APR kugira ngo nyine idakomeza muri raundi ikurikira, kubera ko Rayon Sport yari imaze gusezererwa muri Tanzania na Singida, ngo bashobora kuba ngo barakoresheje amayeri kugira ngo nyine ya APR ize gutsindwa, ariko si ikipe yari yatsindiwe mu Rwanda ibitego 2 yari kugera mu Misiri hanyuma ikaba ari yitsindira. Ntabwo byari byoroshye kandi biragoye no kubyiyumvisha bitewe n'ukuntu iriya kipe ari ikipe ikomeye hano muri Afurika yatwaye na Champions League. Ntabwo byari byoroshye kugira ngo APR ize gutsinda. Abantu rero baravuze bati ni abareo bagiye gutwara abantu bakinnyi, abandi bati Rayon Sport iri kubura amafaranga yo kwishyura ikipe cyangwa se abakinnyi bayo niyo yafashe imodoka iragenda ikodesha imodoka hariya mu gihugu cya Misiri itabonerana, hanyuma itwara abo bakinnyi ngiye kubakoresha ankete kugira ngo ikipe ya APR izatsindwe. Bamwe bati wapi, ni abanyamisiri babikoze, abandi bati mu Misiri hari abakire benshi, rero kuba barabikoze ntabwo ari igitangaza, ahubwo aba bakinnyi nuko bahawe amafaranga atubutse hanyuma bakagambanira ikipe yabo bakajya kuyarya nyine muri iyo hoteli bari babajyanyemo. Ubu rero Mamadou Sy ikipe ya APR FC yamugenderaga nk'inkingi ya mwamba, sinzi ko azongera gukina muri APR. Ikerekana asaba imbabazi hare akavuga n'icyabimuteye, ariko sinzi mu gisirikare cy'u Rwanda ibyo ntago bibamo, ntabyo kwinginga. Iyo ugambanye urirukanwa, uko waba umeze kose ugomba kugenda. Rero ubu ngubu ikintu gikomeje kwibazwa, aya majwi nakomeza gucicikana ku mbuga nkoranyambaga aba bakinnyi barafatwa gute? Hari ari ukubafunga, hari no kubafunga babafunga, ariko bwari uburenganzira bwabo. Hari umenya nta tegeko ryari ribuhana, icyo kuhanisha mu mategeko agenga imipira ni ukubirukana cyangwa se bakababwira ati tuguhanye amezi 3 iba wicaye aho ngaho utari gukora. Ariko sinzi ko n'aba bakinnyi babyemera, gusa nta munyarwanda waje kugaragaramo. Ikigaragara cyo ni abanyamahanga gusa. Umunyarwanda we yari yicaye muri hoteli yagombaga kuba arimo, kubera ko ahari umuco wacu turawuzi, umuco w'abanyarwanda turawuzi. Gusa ikipe ya APR ubwo ntabwo yorohewe nyine bitewe n'ibintu biri kwivugwamo, kubera ko nyine aba n'abakinnyi bakomeye kandi bakunzwe hano mu Rwanda banashoboye n'umupira, ariko agatangaza bakoreye hariya mu Misiri ubwo bari bagiye gukina na Pyramide bagiye kwishyura, byabaye nyine uruntu. Ubu ku mbuga nkoranyambaga Mamadou Sy ari kugenda agarukaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, ndetse yewe no mu gihugu cy'iwabo bari kugenda bamuvugaho ibintu bitari byiza, kugambanira ikipe ye. Ati abangaba ni babandi nyine bagambanira n'ikipe y'igihugu, atari kugambanira club imuhemba amafaranga meza.
ati noneho ibaza ari ikipe y'igihugu, ati byagenda bite, ati reka twicecekere gusa Mamadou Sy akomeje kuvugisha imbuga nkoranyambaga z'iwabo mu gihugu cy'iwabo, nubwo no mu Rwanda ari uko, ariko mu gihugu cy'iwabo bari kumutera amabuye bakavuga bati ntabwo ibyo bintu ari ibyo mu gihugu cy'iwacu, ati uragambanira ikipe yo muri Afurika, ati ntabwo muzi ko bari abantu batemera ko ari n'Abanyafurika, ati noneho urifata ugafata amakipe yo muri Afurika ukayagambanira, ati ibyo bintu ntabwo ari byo. Mamadou Sy rero ubu ngubu igitegerejwe ni ukumenya ngo arirukanwe, niba ari ikipe yo mu Rwanda izamufata, niba ariyo hanze simbizi. Gusa rero kadukubigonze tubihanga amaso, ngiye nditeguye kukugezaho amakuru yose ari bucicikane kuri Mamadou Sy ndetse n'abari abagambanyi bagenzi be babiri, hanyuma ndibuze kuyakugezaho. Komeza kugira ibihe byiza kandi ugubwe neza. Reka rero nkwisabire kunshyigikira ukane kuri buto ya subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajya nkora bize bikugeraho mu bambere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.